Cang, aja Sar. Ya. Cang kirim surat ke tunang ya. Wih, surat. Kayak kamu ini. Surat cinta. Pacul Cang ingat Cang bedek-bedek. Beli komang apel yang ganteng. Wih. Kau tak ubahnya bagaikan Jalaluddin gitu. Aku persis seperti Joda gitu. Itu ya. Cintaku di langit Taj Mahal. Wih, itu film nyangan. Oh. Kalau di Mahabharata kau tak ubahnya bagaikan Krishna, Ramayana, Sakuntala, semua judul film India. Narayana. Angsoka. Asoka. Angsoka orang. Asoka. Asoka luar biasa, gigih berjuang ya. Meskipun penderitaan dia luar biasa. Penderitaan nih. Sakiwalok ini ya nih. Len jago tugas du di pos raman. Len jani di ini. Cik gitu. Di subane rago ada di puri di pos raman bidan. Sing len perbanding nih. Yang di pos raman penuh dengan kesejukan. Ningah munyen yah ngerici, kedes nguci, munyen pindakan. Itu ada damai, betul-betul damai. Yang jadi bara ke kota. Aduh Dewa Ratu. Pules sing man. Tinggalan tengah lemang kerewang gitu. Ungkap tan kadi-kadi. Pules sing man. Itu perbanding. Jani tadi ban kene pang dek itu keruang-keruang ngarawak-awak. Itu. Nah. Mungkin hal terjun di dunia narkoba tuh. Itu. Awangki narkoba. Benar apa? Narkoba. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Itu artinya. Ini suduri asumsi, tahu asumsi? Asumsi apa? Amah. Oke. Itu yang obatnya berbahaya itu amah gitu artinya itu saya gitu. Oh, Mbak. Nah, kejarnya di hibur. Hibur. Wah, betul-betul hibur ya, Pak. Jadi khasiat bidan merewen, jadi rewen. Bentar. Megening kena aja ya. Gening apa? Nah, gening nostalgia. Gening anak. Nah. Bangun tidurku terus mandi. Cing ora pakai sabun lah. Duri nih kan. Tanggung nih. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Ini. Pakai sabun terus. Bukan cing orang pakai sabun tanggung ini kayak tuang cicang. Bencang pelih. Apa orang cang? Pakai odol. Usut sabun. Sok gigi pakai sabun mengap bungut dah. Jadi apa orang? Odol, pakai odol. Nah. Bangun tidurku terus mandi. Pakai odol. Kini di usaha suwon kau dia pakai sabun odol payung. Dia apa tuan sini ha? Kita leh ini. Pakai sabun. Pakai odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandiku tolong ibu. Pakai sabun. Kengken nih.
Ji sekolah di TK sing lulus dia. Mau kacang goreng ini, kacang nuwut temu nyincipin kang beli pakai sabun, pakai odol, pakai apa bro nih? Mau kedap goreng ini, nah mau kedeng nah. Kenap odol sabun. Goreng nak nyamuk blok. Ya, ya pedih. Sing marah apa guys? Jarinane lekaruang pupuk pasak sinarut gendi terdi jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut gendi iring matembang iring sareng masola iring matembang Luang cideng igal, cak bingung jangan ada bon sipah cia. Bon sipah cak sing cok itu. Apa? Bentut cak. Aduh, bebe. Ini. Sing mau kelo sing itu. Jalan tangkil itu Agung. Raden Tawangso. Ini benak hidup nak. Benak. Oh main. Pasir runtuh. Saking suwe dijang nenten boleh ngiring. Saking mulas tiban tan boleh ngiring. Nuagat hidup. Yes. Kita bawa kabar mati. Tadi arsaning tarulateng lih ayam-ayam labuh kapat. Sapunika wea di mana didiang. Oleh tangkil ring ajeng palugus syukur ini. Terus. Nah, Paman. Yang belah masih merasa ngayu bagil. Cien makawanan, tapi kemawinan mapan sebab peragat una saja majang dari tenak ringser ide yang pegawan ini. Hidup subra pekulun mabiseke resi di bio caksu. Wah, kenapan saudara maning angaworat kepaice mekadi aste berate panca dasa pramiteng prabu panca dameng prabu makoi wah raja niti ane lenan wah lamakane pangside raja pasti ngawak-ngawak pangsing urip ipanya anggon pelalianan pangseken nggih sing kira Paman kalau ngamel jagat winten gagamelan sane patut Paman ingat kan aste beratane nggih luwere Indra Brata, Yamo Brata, Wisnu Brata, tapi asane Chandra Brata, Surya Brata, Wira Brata, Agni Brata, dan lain sebagainya. Ya nasa punika mangkin Titi amatur yang ngapul wo cukor dewa puniki wenten wo canan itu yaji mang nire tangkil kocap enapi wentan coba sing kawan lan pangsing raga tempal
tekin pikasan bercanda nak ringser padat angger kita jalan. Lurus. Aneng ranang bepane napi. Yen keto aja bawa si Bu Agung bepastika bani. Nggih, telah jani suwud madang Dedawati. Wantap patut pisan. Bu Agung istri dia Larasati. Kengken ben ngabet nih. Nah niki sampun yen dados antuk didiang penyak mesep nang kenyem napi bedek ngajak ide Bu Agung istri Larasati. Yen kenyem basa ngidang bae identik, Bo. Tapi yen pejalan tadi asane ben ngurubah. Nah, nang coba. Yen mo yang biasane nak menjalan nak kene. Jangke jet nih. Kengken salam yang Sing mangkian menjalan. Coba ini dekat dewa. Mancan jang itu miseng jang. Mana ampun ya kenten ampun nang ketuaan apa biasa kan orang ke Larasati inggihnya etika bahasa dek benih sih itu. Bang manis. Kalau yang kena idang ya yang mana karakter sing abo gitu nu. Ya coba kemantan jak dino ne jani ko ne beli lakarau bi. Sana mangkel. Yang sampun keten becek kan agak ndeng ku diano pada ngocokori dewa. Cokori dewa uning reng warnane Dedo Agung saking ayung pura. Warnane nggih. Tadodanane done aso-aso. Nu ya keto nya. Oh. Kat. Dados Dagang galon nih. Adi mau badeng, Adi. sirup mau aduh. Bro. Adi saya orang galon. Mau badeng nih, Bro. Adi mau badeng engken. Aman siapa orang galon? Mana pun galon ungeng. Kita ambilnya. Ini, Bo. Nih galon nih. Misi kerang cenik. Mati beli po. Ternyata nuis Ingat pindah tuh. Enggak saja masuk bareng. Oh, masuk bareng. Apa anda malu aku dapat ada cucu. Kan anak kon cucu nih. Ya anak aku neng. Beli malah cucu. Ya. Lah cucu lu. Adi bedi Kelas 1 C. kelas 1 C, Kelas 2 C. kelas 2 C. Kelas 5 C. Adi joh. Kalau nyang di SD. Oh, Kelas 1 yang kelas 1 masuk. Yang saya atas ke kelas 5 nya saya masuk. Kelas 1. Nak ya jajah ya masuk. Oh nyang kita muridnya kuliah DDK kelas 1. Kok nyang ada jadi nih kelas 1 perah jelek perah nih tuh. Yang saya ada ke kelas 5 nya saya masuk. Oh. Pernah getak. Manying. Oh, nak marah-marah kelas 1 mula gitu. Marah-marah. Kelas 5 ngaten-ngaten. Oh, kelas 5 ngato-ngato. Mana kelas 2 aja ayo. Ini kelas 2 bareng ya kalau ngoyong di sisi. Aduh. Ci ngurus cucun ci mondo ge repot saja. Mencang to nya ngatah, cang lagi ngatah seyonya. Saya nyak masuk aja pandai ke naseng nih. SMA kadang bareng. Oh. Beli kelas A, dan kelas B. Lihat yang TN mau bekal masuk. Terus
ngar bakso tuh. Kan udah pendal ya. Pendal ulang. Gas pendal ulang tuh. Ingat sih? Ingat. Kan beli mak raja cicengnya. Nah, beli nyapa pendal. Kalau yang ngaleng bumur cicengnya deket. Ini beli cucupan. Mara kecos pendol kadan jemaah ten pendol tiangnya dah dua tuh. Pendol bakso maksudnya. Misi pendal. Ogas bajang Bruno dia jayang engke sana ya. Bruno satwa. Bajang Bruno len. Engke. Senyenang orang kenalaten beline. Teman nanti ya nih ya. So bilang matemu hati jak makan. Apa ada kena hati tekening beli nete beli anak nu taruno gantan. Adik muda. Awak bocor banyak sok banyak orang rumah gantang. Aduh. Hah, toleh nak kulit cibek kakak. Aduh. Ada beli salah nampenen kenyir anak. Basan lodek dekadena basan rujak. Marah kedek dekadena tiang enyak muda tanpa ji gampang uyah. Pih engke. Ngaleh nak loh jani. Alo. Di jalani. Jalani. Saja yang ngaleh di jalan, ane kengken aleh beli. Ada luong. Ane luang, Au. ane bajang, Au. bajang seken. Au. Neseng 50. Bang nek gendeng berarti naik. Gangsal jere mau joyo. Yen beli ke mang apel mare ya. Aduh. Aduh. Niki ne ngeplen niki karayu tiange. Ora ngeplang. Yo aja langsing. Gede. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Kulit kuning gade alise madon intara gaenang kena beli kudu paling kapenik adil. Udah beli bagang debesanya kejam dia. Udah beli bagang debesanya kejam dia. Jalelan melage dua balik nino wena. Jalelan melage dua balik nino wena. Aduh. Lawan. Ada. Kak. Aduh ken toto ngado. Yo munde betuane tak kola luas. Dot niki. Ke am. Kanyamadi. Kata tuh. Keto mula.
Kanya manis adinya ngelahan Kumis wali sirane noena beli adi ngelahan tiang beli kuasa lan gelakang bareng gumanti bagiya do kan geneng nih zaman dulu Kang Makejang masih ngenen sih itu zaman dulu masih Ke Bukit Jati beli celana. Artene Ke Bukit Jati beli celana, beli kain ngajaleran. artene Yen Sayuwati Adi Tresno bang beli agak Boren jang buangnya cuma. aduh oh kuning lah beli Adi tiang lahang jadi lah nemu bagio kada kita gede kesan. jani kecanya ngigel ngejak Cina Ini sih si terus joyo niki madam puber makere bangke bang ada bakal ngebangke Yani kan mah beli di Surabaya beli film di Penebel artinya surat nih memang gaya kulit selam bungut tebel beli apel di pasar kodok beli apel di pasar kodok kan mau badeng tuh di pasar kodok kan beli baju benane beli apel di pasar kodok mang apel cara godok kan kawan kawan jadi kene nana apa bang kene kawana Nggih. di mana perempuan dilecehkan di sana terjadi kehancuran you know yes I know sombong kan beli semangka apa deh orang beli sumae saya mau bunuh buah semangka buah kedondong ah nggak nyangka gue manis dong buah semangka buah manggis nggak nyangka gue manis tawang nih Ratu Nung Kaya oh ini kawan nih nyen ini kawan nih nyen Pro Ratu Molinggap Sing kurang nih Jalaluddin nih ini Ratu Nung Kaya oh Jalaluddin belen janda elengang. segar aja betul pakai nggak bos segar Elek takut. jantan nuneng niki sira niki tadi mirip beno Diang mau jalan ngeras kan bumutnya doagong Larasati elengang. nih pasal Larasati Nyen kok kadang beli. oh itu doang Larasati tuh ge Larasati ya tuh ge Duh. Laras beda lati. Larasati atuh dua gong Larasati iya ye ngudok ini kok bantu tuh